Boleh sibun prolog yang pedang persembahan kini channel Blue channel tim mentah kini kepuang matai pi syasan keli ki mesin ki bahaya du haka pertai ti keben kong kadi gini ke mesin kabakar teng kabakar aspak kendai pulai buckets wheel excavator kini ke mesin kadonnya ke jingjrong kumbak kendai meter bat la pendon kam menteri kini mesin habati gini ki jaka ki bae kini pat kadai ke mesin kawan baar haka jinghe haka pertai latip kerteng ya kini ke mesin kumka live hair LR 13,000 coral green latip ru ya kini ke mesin kumka the world most powerful coral greens can house kini pat kadai ke mesin kabalai ka jinghe haka pertai latip kerteng ya kini ke mesin kumka Komatsu PNH 4600 XPC electric roof shovels. Bat kerkom terikam juga dengan mesin kalong ban kat kendaulannya ban ti kendaulannya ti ini gini jaka kibahe. Kini pat kadai ke mesin kebasau kebahe ka pertai. Latip kerteng yang kini ke mesin kabil series Airy 2570 W Walkings drag line. Kerkom terikam juga ni mesin kalong ban ra ktien ki bakia bat ban ti lani ban khat ya ki kendau lani siap ni ki mau. Kini pat kadai ke mesin kabasan haka jinghe haka pertai atip kerteng ya kini ke mesin sukum ka live hair R 9800 meanings excavator korkom terikam juga ni mesin kalong banti ya kendau bat ban khat season page ngangai pi thu hi namar kini ke mesin kalong hum ka JCB Kulai sibun prolog ba pidang page ya kene ke channel Blue channel dia kene ke jing batai ke jonga pila bani i ya kene ke jaj mesin ki ba he aka pertai bat kini man chu idit lane ban chu thok ki deisha kita ki mesin ki ba he aka pertai hi bro oi kulai sibun ngin sekendu par ko ikpor